sithi kathathu halalala hala hoyelele sithi halala shinganyathi hayi lokhu sichaza ngcono silivela kangwane ukuthi baqhamukela abantwana ngemhelwane wesikolo sabo ngoba labo tsibene bekanako lokuqabanga ukuthi lemvunulo ayisivimbi ukuthi sibe bodokotela ayisivimbi ukuthi ungakhanza njalo embutho nemajobalo ushayela indiza lenkulu Emirates lokusho ukuthi ke siyacela ukuthi lama institutions of higher learning akakwende lokhu lesikubona lamuhla la Jimisa kuze ukuthi lemvunulo nalamasiko atawuthathe kanjena ukuthi kuyahambisana nekufunza kwelive kuyahambisana futhi nekuhlakanipha kwelive sithi ke silive uyakhona kubona ukuthi siresponde kanganani ku2022 nasibeka indzaba yemvunulo silive make ungakhona kukala ukuthi ngetingoma tethu sesikuphi post 2022 naba bo Sanchez bongeke uyivele ngoma ya Sanchez before 2022 unetingoma tabo Mandentekazana uyabona ukuthi emaswata respondile anzi kwenyama sika bothine siyafela phamsa kepucha sineza bathine lawaliche noma